আয়োজনটো ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াৰ মন্দিৰত যে কমিটি আছে আৰু চৰকাৰ যেটো আছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো ভাল কৰি আছে। প্ৰথমত মনটো শান্ত কৰিব লাগে আৰু ফল আহাৰ কৰিব লাগে। ব্ৰত এইটো ব্ৰতৰ লগত থাকিব লাগিব। ফল আহাৰ কৰিব লাগিব, মানে খং না কৰিব পাৰে। এনেকুৱা চব কৰিব মানে যেটো পূজা করবার গেলে মনটো পবিত্র লাগে না, পবিত্র থাকিলেই হল, মা তাতেই খুশ। এনেকুৱা জাগা নেই যাৰ পৰা বাবা অহা নাই। পাহাৰ পৰ্বত সাগৰ বন অতবি বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহি আছে। গম পাইছোঁ নহয়, আহি গেছি মানে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে, নেপালৰ পৰা আহিছে, ভূটানৰ পৰা আহিছে, মায়ানমাৰৰ পৰা এটা সাধু আহিছে, মানে খবৰ পালোঁ, আজি পুৱা পালোঁ। আৰু চাৰিওপিনৰ পৰা আহি আছে, মৰুভূমিৰ পৰা পাহাৰলৈ চব জেগাত মোৰ সাধু তপস্যা কৰি আছে জগতৰ সনাতন মানুহৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবোঁ মায়ে এইটো স্বীকাৰ কৰিব আৰু সেইটো সিদ্ধি লাভৰ কাৰণে এই 4টা দিন মোৰ মানে মই যেটো মানে তোমাক যদি আশীৰ্বাদ কৰিব যাওঁ তো শক্তি লাগে, সেই শক্তিটো মায়ে দিয়ে। যাতে মনৰ আশা পূৰণ হয়, কেনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা উচিত? বাছ এটাই মূল মন্ত্ৰ, জয় মা। বাছ জয় মা কৰি থাকা মানে শুনা, চবেতো দীক্ষা লোৱা নাই আৰু ওম শব্দটো চবে ক'ব নোৱাৰে। আৰু যদি ওম শব্দটো ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পূজা নকৰে, পূজাটো কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ মাকটো মাতে। এনেকুৱা জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা কৰি থাকিলে এইকেইটা দিন কিবা এটা সংকল্প কৰিব লাগে আগতে, যে মা মোৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে বা পইচা নাই বা চাকৰি নাই, কিবা এটা সংকল্প কৰি থাকিব, মোৰ মনৰ আশাটো পূৰণ কৰা, আৰু তাৰ পাছত জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা এনে কৰি থাকিলেই হ'ব। আৰু নিজক ভাল পাব লাগিব, আৰু তোমাৰ ওচৰত যেটো মানুহ থাকে তাক ভাল পাব লাগিব, আৰু বেয়া কথা ক'ব নালাগে। এই 4টা দিন মানে কেতিয়াও ক'ব নালাগে, কিন্তু এই 4টা দিন মানে কঠোৰভাৱে ক'ব নালাগে। दूसरा बात क्या है, जो विधवा माई जिसको पति गुजार गया, वो क्या करेगा, सात्विक आहार करेगा। और सात्विक आहार को बात क्या है, गरम वस्तु खाएगा नहीं, कोई माटी खुदन करेगा नहीं, कोई शाक खाएगा नहीं, चीरा मुड़ी फल फ्रूट खा के समिरण करके कोई देवता को पूजा देगा नहीं। बाहर से देवता को धूप धुना पूजा का विधि है। और जो सबसे पहले गर्भवती माँ को ऊपर ये विधि का ऊपर लागू किया गया, क्यों, गर्भवती माँ फल फ्रूट अनाज मछली कपड़ा ये सब टूटेगा नहीं, काटेगा नहीं, माटी खुदन करेगा नहीं, और गर्म वस्तु खाएगा नहीं। ये है अम्बुबाची का नियम। और जो पूजा पाठ जप तप विश्व शांति कल्याण के लिए हम लोग साधु गुरु वैष्णव नागा बाबा लोग करते हैं, क्या करते हैं, वैदिक पूजा वेद को ऊपर का जोर इंडिकेट करके गया। क्यों, अम्बुबाची में आगुन चेतन करना निषिद्ध है। किसको निषिद्ध है, जो समाज को अंदर मनुष्य लोग रहते हैं। फिर नागा बाबा लोग तो धुना पानी सिद्धों का पानी, हम लोग का धुना तो अखंड जल रहा है, अखंड जल रहा है। वो धुना को अंदर जो धुना अखंड जल रहे है, उधर जाके हम लोग सिर्फ जप तर्पण पूजन करेगा। इसलिए करेगा, धरती के ऊपर बैलेंस बहुत कम हो रहा है। 4 साल पहले आप लोग 5 साल पहले देखा था, कोरोना महामारी में सब निस्तब्ध कर दिया था। हम अकेला था 3 साल, हम अकेला कामाख्या माई को मंदिर में जो हमारा अखाड़ा का परिषद है, दत्त महाराज को सेवा अम्बुबाची का विधि नियम पूजा हम अकेला किया।